od brane prema prodavnici Rakić preko vijadukta Samardžinac i krećemo se ka Počuti i manastiru Pustinja. Spojiše se Provansa i Toskana. Uživajte. Dan je lep, sunce sija, nema traga da će biti nekog nevremena, kiše, a mi nastavljamo ka manastiru Pustinja. Stigli smo do stene za penjače zanimljive koju svi zovu zbog svog izgleda Grdoba. Uverit ćete se i zašto. Zaista impozantno i jezivo zdanje. Smo i u manastir Pustinju, ovdje je prava milina, tišina, neki spokoj u vazduhu, ptičice, sunce, čak i vetrić pirka, maraj.